dana u 2 godine života moje Korine. Prvi najgori mama dan je bio definitivno dan kada smo došli iz bolnice, zato što smo jednostavno bili novopećeni roditelji u strahu oko svega, a Korina je već u bolnici imala problem sa buđenjem za hranjenje, jednostavno je bila jako uspavana i stalno je spavala. I onda kada smo došli iz bolnice, to je bilo onako katastrofa, zato što smo ipak u bolnici koliko toliko bili pod zaštitom tamo medicinskog osoblja, znači ako baš negdje zaglibi, ako dođemo do granice koju ne smemo preći, neko će tamo biti ko će reagirati, a doma smo sam svoj majstor, pa je to bilo malo onak nezgodno. Drugi najgori mama dan do Koriниnog drugog rođendana je bio kada je Korina imala prvi put afektivnu respiratornu krizu, to jest kada je poplavila i kada se gušila od plača. Znači prvi put kada se to dogodilo je bilo strašno, mislila sam da će umrijeti, da jednostavno da je prestala disati, da je sve gotovo, znači automatski te odsjeće, presjeće i skrate život za jedno 50 godina. Uglavnom, nismo se nikada susretali s time, nisam znala uopće kako reagirati i tako to, automatski smo počeli tresti, dobiti na neki način, iako smo kasnije shvatili da postoji još neke metode, ali nema veze. Uglavnom, nevjerojatno grozan osjećaj i to mi je jedna, znači, od najgorih mogućih scenarija koje sam u životu vidjela. Kasnije se to još događalo, jednom prilikom u dućanu se dogodilo čak i za korak dalje, bilo je još gore, ali smo donekle barem znali da se to događa i donekle smo barem znali kako na te stvari reagirati, tako da, ajde, preživjeli smo. Sada samo molimo Boga da se što rijeđe događa. Treći najgori mama dan do Korinine druge godine života je bio prvi malo jači pad sa kreveta. Znači, pala je sa kreveta doslovno ovako na glavu. Imala je ovakvu čvrgu preko siroča, skoro pa preko cijele polovice čela. I najgore što je poslije toga bilo je što se onako sva nekako stiskala, preklapala, izgledala kao da će svaki čas izgubiti svijest i tako nešto. I užasno smo se prepali, mislili smo da ćemo morati ići na hitnu na kraju, još smo odlučili par minuta pričekati da vidimo kako će biti i na kraju je sve dobro završilo, jednostavno se i ona sama prestrašila pa se tako stisnula i jednostavno više nije znala šta bi. Četvrti najgori mama dan do Korinog drugog rođendana je bio dan kada je cijeli božji dan i jedan dobar dio noći imala temperaturu preko 39, mislim spustili bi mi nju do nekih, ne znam, 38, 37,5 najviše i onda čim bi prestalo djelovati čepić ili sirupić, odmah bi se temperatura vratila, a ona je siročna taj dan bila toliko jako isto klonula i onako cijelo vrijeme se stiskala i onako znala samo tako nekako cvilkati kako ja kažem i to je bilo baš onako teško zagledati i onako bio mi ju jako žao. Tako da je to, evo, definitivno mi za sad ostalo isto u jednom lošem sjećanju. I peti najgori mama dan mi je bio kada se Korina jednom prilikom imala prilike godinu i pol dana, za malo se ugušila sa jabukom, znači ona je jela jabuku i to su bile male onako skroz komadići i već je prije toga masu puta jela jabuku, ali je u tom trenu nešto radila, nemam pojma i kako se počela penjati na stol ili tako nešto je bilo, ja sam nju spustila dolje i ona u tom trenu, znači kad je imala u ustima već sažvakani komad jabuke u biti, ona je počela plakati i kako je udahnula jednostavno joj se ta jabuka zaletila i ona je počela onako kao da se guši i nije mogla se nikako iskašljati, ja sam je preokrenula naopačke, potapšala sam je po leđima masu puta, međutim apsolutno ništa se nije kretalo, ništa se nije događalo, to su doslovno spadali ovakvi mali sitni komadići i eto, bio je isto jedan šok, stres i panika i dobro je prošlo, međutim, naravno, nije nikakvih bilo, hvala Bogu, nije bilo nikakvih intervencija, ali jednostavno morala je te sve sitne komadiće koje je udahnula iskašljati van i to je to. Sva sreća da je tako prošlo. Evo, dragi moji, ovo je bilo mojih 5 najgorih dana do Korininog drugog rođendana. Nadam se da vam se video svidio, stisnite lajkić ako je, pretplatite se na YouTube kanal i vidimo se sljedeći put. Ćao vas!